Сіздер Машина Кейдж каналын көріп жатасыздар. Біз Жалал-Абад шаарындагы Келечек автоунаа базарындабыз. Бүгін 25 июнь 2020 жыл. Апта-күнгө бейшемби. Биздин видеолорубузга класс басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Бул биздин каналыбыздын өнүгүүсүндө чоң түрткү берет. Жана биз Бишкекти да тартып атабыз, Ривом автоунаа базарын. Ошол жактан да видеолорду көрсөңүздөр болот. Азыркы видеолорубуз ушу аралаш түрдөгү автоунаалар эле болуп кете берет. Биринчи мо колостон баштайлы. Колосу да сурангандар көп эле комментарийде. 2007 жылы чыгарылган, объему 1.2, баасы 230 000 сом. Эсин байланыш номери 550 91 41 11. Коробка механика. Күн аябай ысык. Мына ачык көрүнүп тургандай 35 градустан жогору деп да ойлоймун. Бул Mercedes-Benz Vito жүргүнчү ташыгыч 2004 жылы чыгарылган, объему 2.2, баасы 600 000 сом. Honda Step Wagon Падспада. Андай летті дистерде 4 дөңгөлөө тең жайкы. 2003 жылы чыгарылган коробка автомат, объему 2. Эсин байланыш номери 555 55 24 70. Машина Кейджи. Салону. Баасы 500 000 сом бу? 530 000. Honda Accord, оң руль. $2003 жылы чыгарылган, объему 2, баасы $5300. Эсин байланыш номери. Мен көбүнчөсү айтылыш баасын эле айтып кетем, дагы кеми дагы болот. Комментарийде жана мынандай немеде сурап калат элеңер, болуш баасын да сурап бергиле, неме кылгыла, содалашкыла деп. Эми адам деген ар түрдүү болот. Кээ ушундай сатып аткан адамдарга андай ала турган адам менен сүйлөшөм, мындай деп ушундай жооп берип коет, эң сылык түрдө эле. Ошон үчүн айткан эле баасын эле айтып кетебиз. Audi A4 универсал 2002, объему 2, коробка автомат, эсин байланыш номери. Баасы 250 000 сом. Мында багажник узун, кеңирлүү экен. Mercedes-Benz E-класс 213 кузов, универсал. 2002 жылы чыгарылган, объему 2.2, коробка автомат, баасы 330 000 сом. Комплектация Авангард. Honda Jazz, Fit, кечиресиздер, Fit. 2002 жылы чыгарылган, объему 1.3, баасы 350 000 сом. Салонда бир көрсөтүп коеюн. Mercedes-Benz C-класс. $1994, объему 2.8, баасы 200 000 сом. Эсин байланыш номери 557 81 81 90. Коробка механика.
Deu Nexia 2. Nexia мен Matiz Тиколорда өзінше да видео қылауыз, бірақ мұға тұрып қалған кен, анан тартып қой отауыз аралашыштардың жанында. 2011 жылы шығарылған, объемы 1.6, бағасы 135 000 сом. Есін байланыш номері 775 01 11 93. Электропакет, кондиционер жоқ, гидравлика бар жоғын айта албаймын. Есі көрінбейді. Honda Fit 2003, объемы 1.3, пробеги 193 000 километр. Бағасы 340 000 сом. Есін байланыш номерлері. Қанша дуай? Volkswagen Passat B4 универсал. 1994 жылы шығарылған, объемы 1.8, бағасы 180 000 сом. Есін байланыш номері 558 99 98 66. Коробка механика. Фаркоп бар. Бұл фаркоп, кейбірде комментарийда сұрақ болады, фаркоп не деп. Комплектациясы жақсы екен бұның құдағы. Airbag бар, айдоочуда дағы, алдыңғы жүргіншіде. Пробеги 386 000 километр көрсетіп отады одометрінде. Deu, Chevrolet Lacetti. Жылы қанша? 2006. Объемы? 1.6. Коробка? Механика. Есін байланыс номері. Төмендеуші. Азыр мынандай шул машинаға қызығып, қардар келіптір, көріп отады. Басы 200 қанша? 260 000 сом. Салон көрсетіп қолы. Hyundai Getz. Российский транзитный номерді. Азыр есінен малымат қағаз жоқ екен, оз екілі алауыз. Малыматты ағачайымна сыртқа алын көрсетейін. Салоны коробка механика. Емі жылы 2003, 1.4 объем. Басы 210 000 сомды отады. Айтылышқана басы кемі олады. Байланыш номері? 555 96 88 18. Opel Astra универсал. Қағазында есін байланыш номерлі 778 25 45 52. Коробка механика. Жылы қанша емі? 2000 объемы? 1.6. Басы 260 000 сом ма? 160 000 сом ма? Жақшанда. Байланыш номері бар? 778 25 45 52. Volkswagen Passat B3 универсал. 1991, объемы 1.8, коробка механика. Есін байланыш номері 771 79 79 89. Басы 130 000 сомды отады. Honda Jazz. Екимин 5, объемы 1.3, коробка механика. Люк бар.
Салонның içi. Басы, айтылыш басы 320 000 сом. Пробеги 264 000 километр.